ofundisayo uVabakshni Maharaj. Asibone umbuzo abasipha wona. Bathi lo mdwebo osubonayo la we-triangle yethu nase we-rectangle yethu uhlukanisiwe ngaphakathi wabanani neminye imidwebo ngaphakathi engu9. Ngakho singayibala noma ungasheshe nje uyibala. Kwathiwa i-width yakhona ne-height yakhona yayo le rectangle yethu bakwama positive integers abo i-common denominator yakhona injani ingu1 okusho ukuthi i-width la eceleni i-height la eceleni i-width yethu ngezansi njengokwe base bathi i-common denominator yakhona ngu1 asithi basithi nje asithi 5 ngenze nje isibonelo uyabona ukuthi u5 ukuthi uyangenwa ngoba uyangenwa u5 u5 uyangenwa u5 uyangenwa u15 kodwa ke ngamanye amazwi baqonda ukuthi i-common denominator yakhona u1 kwenza ukuthi kube njani kube lula u5 over 15 vele uyafana no1 over 3 okusho ukuthi nje kukhuluma into eyodwa leyo singasusa nje besenza nje isibonelo sokukhombisa ukuthi baqonda ukuthini ukuthi i-denominator yakhona noma i-divisor yakhona ingu1 kwathiwa ke kuyo yonke lento abaxoxela yona thola wena i-perimeter ye-triangle nase ye-rectangle yakho hayibo ngathandanga ngaka ama-triangle thola i-perimeter ye-rectangle yakho aswabuke ke ama-rectangle noma eminye imidwebo esitholayo phakathi kwe-rectangle yethu sithola imidwebo eminye imingaki ewu9 azama ukubiza ngo-x esoqala ngayo le ncanyana singathi ke esibili noma elandelayo sithi soyibiza ngobani y ngapha so lokhu sisandisa ke ama-rectangle kanjalo ngokuthini sandise o-x bethu sandise no-y bethu asibo nxese asisiqaba phansi nje lokho sidebele siqale siqhume kabusha siqale ukuqhuma kabusha sithi x lela elincanyana sithi y elandelayo iphenye elandelayo ngobukhulu nansi sesithi x plus y imbala yami sizothi x plus y elandelayo iphenye elandela ngobukhulu so lokho sifakela isindo kuwo wonke kuyo yonke imidwebo yami lana ke sesizothi ke sesizoyibiza ngani ke le sithini x to x sekubhokisi lesithathu lethu plus y so leke sande so x bethu liphe linye elilandelayo ngobukhulu nalaphezulu nomunye olandelayo ngomdwebo noma ngobukhulu sizothini soku x sesifaka u-x njalo nako ke yabona ukuthi le ngahlanganiswa u-x abathathu uma isihlangene nje 3x plus y ababili kube babili lapha kulesa sikhala muphi umunye olandelayo singathatha le yona izohlanganiswa ba 5x sekuba no x abanjani no y abathathu ngapha sesizodlulula sithini sesinoba sidwebele nje kucacisa ukuthi sikhombisa ukuthi sesisebenza ngakho soba no x abangaki bawu4 x bethu ngapha plus y bethu nabo bawu4 4y ngala eceleni izansi sisebenza ngalelo yiso isikhala esikhulukazi manje yangaze sikhulu impela lesi
o-x bethu o-y bethu 4 o-y bethu sidlulele sithola bani ngapha sikukhombisa sesisebenza ngaloku thi 4x plus 5y. Uma sesikwazile ke ukuthi yonke imidwebo yethu le ngaphakathi kulomdwebo wethu we-rectangle omkhulu sesikwazile ukuthi sifake o-x no-y bethu noma ukuhlawumbisa ukusinda kwesikhala sakhona, sekumele sidlulele siyephi manje ngoba umbuzo wethu uthini? Uwona phela umbuzo ozosisiza ukuthi sinjani sizikhumbuze ukuthi yini sifuna ukuyenza kahle kahle la. Uthini umbuzo wethu? Uthi ufunani i-perimeter. Asiqale sihlanganiseni i-height yethu le esithola ukuthi ingu-5 o-x bakhona no-8 o-x bakhona basipha u-13 no-7y ngenxa yokuthini ukuthi o-y bethu bathathu nabanye abawu-4. Ngapha sithola kanjani? Sithola o-x abawu-4 abawu-8 ncase o-y wethu bangaba ngu-9. Base engabe liyatholakala ithuba lokuthola ukuthi phezulu simisa kanjani? Sino 8x plus 9y 9y ngapha okuzosipha ba uma kuhlanganiswa x wethu bese sibahlanganisa bonke kusala u8 u5x ngobani ngoba u5 u8 13x wethu siyeleka x waminusana no8 sasalelo 2y ngala usipha u-x equal 2/5y. X wethu asibone singaphelelwa isikhala sibone ukuthi ngapha sithole o-x about 12 o-y bethu sabathola babangaki 9 ngezansi sithola u-x abangaki about 12 nakhona no-y bethu about 9y. Uma sihlanganisa lokho ke sizophuma nento kanjani? Khumbula ukuthi besicela ukuthi sitholeni i-perimeter okuzungeziwe ngaphandle bala nje ukuthi isithombe sakho noma umdwebo wakho usekelwe kangakanani. Sino x equal to 2/5y. Sathola nokuthi phansi naphezulu sino 12x plus 9y ababili. Ngabe senze njani ngabo ke bona? Singase sithola ukuthi y wethu usipha bani u5, x wethu usipha u2. Singahlawumbisa kanjalo noma singathatha kanjalo. Uyabona kodwa ukuthi noma sisikekeleza sihamba sishona le phezulu naphansi sihamba kube kude asibalela singekhohlwa 35 ukuthi kulula ukuthola i-perimeter yethu. 26 no-35 usipha about 61 ngobani 13 and 10 times 2 now sathi squared ngo 35 noma esikhaleni sika y ngithi sesifaka u5 la sithole 24 no-45 usipha 69 sesino 69 ngapha nangapha base sino 61 kalapha phezulu. Kuzomela sithathe zonke lezi nombolo ke sitholile size sizonjani sizoyihlanganisa ukuze sithole i-perimeter engqo. Asibone ukuthi sihlanganisa kanjani. Sizothola ukuthi p wethu omele perimeter 61 plus 69 plus 61 plus 69 ozosipha ba 69 ababili no 61 ngabe soshesha nje 130 no 130 usipha bani sekundawonye u260. Kalula kamnandi, kumnandi nje ukwenza lezi bala, kulula nje ukuthola ama-perimeter wethu. Uyabona ukuthi sitholile isibalo sethu ngokuhlanganisa phakathi kuqala saphumela nangaphandle kwamnandi sathola i-perimeter yethu.